1197. من حالا توسط وارد کردم و بودم کالون و خط پروژه شدیو و بودم نظارتش vardı. من bazı tabloları da ve takdirler de gördüm. بله طبیعتاً biz سالانه واحد استاندارد نمونه‌اش کابلیو شکل استاندارد و iki seri واحد نمونه کشوری و مشروع صنعت بسته‌بندی آب دار و bir seri de واحد سرآمد بسته‌بندی آب از طرف وزارت بهداشت حالا غذادارو انتخاب olmuş صنعت آب معدنی ده. Sahil loglarda ki demək olar keyfiyyəti suda da bizim suyumuz تحت نظارت انستitut پژوهش آلمان idi və sonra SGS-ə təbdil oldu. Standartları حالا HACCP, ISO bunlar da var. Müqi əlavə bər standartları İran, həmçinin حالا bir seri mücəvvizat صادراتlarımızdır. Keşverهای Avropaya biz eləyə biliyoruz صادر eləyər, İttihamiyyə Avropada səbt şudədir. Bunu takdir ediyoruz. Kerim Bilgiçi برای کارخانه‌دان بسته‌بندی آوری و عزیز‌ورزیدن علنا میشه. انشالله تو دست بدید نعمتی دیگر. در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. تشکر می‌کنم مردانه گذاشتن کارمزان جالب و عشقانه گذاشته کنید. خیلی خوشحالم